gesprek met de premier van Aruba. Ja. Veel interesse over jullie ideeën en alles. Hoe is het gegaan? Heel goed, ja, heel goed. We hebben best wel veel raakvlakken met elkaar. We hebben ook gesproken over het belang van de boer en de visser als de voedselproducent. Hè. Dat speelt natuurlijk ook wel. Aruba natuurlijk een klein eiland is het ook wel daaruit ontstaan. We hebben gesproken over de historie van Aruba. En we hebben gesproken over wat Nederland natuurlijk ook voor Aruba kan betekenen. En natuurlijk over onze staatssecretaris Eddy van Maren, die hele warme contacten heeft met jullie politici en met de premier. Ja, en heeft u misschien gesprek gekregen over de plannen die de premier en de regering van Aruba heeft? We hebben gesproken met name over hoeveel raakvlakken we ook hebben. Zeg maar, dat het belangrijk ook is. Dat is voor BBB heel belangrijk. Gemeenschapszin, het zorgen voor elkaar. We zien dat op Aruba ook heel veel. Hè. Familie is heel belangrijk. Dat je goed voor elkaar zorgt. Niet alles vraagt van de overheid van dat die het allemaal moet doen, maar dat mensen ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Goed, en als BBB hebben wij ook veel plannen gesteund bijvoorbeeld voor ontwikkeling van landbouw op Aruba of helpen met het ontwikkelen van landbouw. Dus daar is het een beetje over gegaan. Hoe zien jullie dan die eilanden, de Caribische eilanden, Nederlandse Caribische eilanden, als jullie misschien in de Tweede Kamer zitten? Ja, kijk, de Caribische eilanden die horen natuurlijk gewoon bij Nederland. En daar hebben wij ook goed voor te zorgen. Dus, en wij doen wat wij kunnen om bijvoorbeeld te helpen met noem maar wat, uitbreiding van havens. Of inderdaad het helpen met het ontwikkelen van landbouw of technologieën. Zodat de eilanden ook in hun voedselvoorziening kunnen voorzien. Dus dat vinden we heel belangrijk. En dat doen we in de Tweede Kamer. We hebben ook niet voor niks de commissie Koninkrijksrelaties, waar heel veel aandacht daar naartoe uitgaat. En wij staan daar ook voor als BBB. Sr. Raymond, bo acaba dito pa ko leader di partido di Buranang aqui na Holanda, de síndico é a relação com todos membros da Tweede Kamer é mais importante para nosso país. Siguro que sim, a Tweede Kamer está também forma o seguinte gabinete de Holanda e está importante para cada de está dirigir o partido tem também contato com Aruba, tem contato com nós para nós por compartilhar pensamento que nós quer do Reino Holandês. No momento aqui, tem momento que o Reino está pisa hope sobre nós está de uma região hope turbulento e hecho que nós está cultivando uma relação assim construtiva no momento aqui, também está dando sentimento adicional que não tem caba fora de obrigação de estatuto para ter vista hope vista carinhoso e vista hope de proteção para o qual está nos isla. Isso é algo que por cultivar, ora botar uma relação construtiva, caminho para invertir em relação. E Caroline van der Plas está líder e partido BBB, que é partido com alguma eleição anterior a Ghana abrumadoramente, para sobra que mescos na Aruba, com a comunidade está sendo que tem vez costa passa, quando passa em contexto mais amplo, pero não está traduzido mesmo de resultado para o cidadão. No caso aqui na Holanda, é burra não assim na mesmo ignorar, vez oprimir hasta e vez prejudicar para a decisão que agora toma para quitar na terra, para bisa não por cultivar tanto, começar reduzir a quantidade de vaca não, todo tem antagonismo grande contra a burra não aqui na Holanda, tem certo corriente político e para nós na Aruba está um pouco difícil para compreender sempre sobre nós identificar Holanda como país que burra a carga e cria o país que nós conhecemos como Holanda e por motivo aí também nós sentimos também uma relação de simpatia com esta que sali para esta que mais prejudicar e a senhora Caroline van der Plas põe su mês forte para diante de proteção de burro na Holanda. E também foi corrente cristiano-democrata também, CDA é o partido com maior sostém da área quando é platteland onde é burro não está. Depois havia uma divisão com o BBB Atlanta, pero
de partido aí tem hope de pensamento não, que nós compartilhamos também com o partido CDA, de sentido de compreensão, de amor próximo, sentido de repartir bienes do país de uma maneira justa e pensei nós queremos que é importante para partido de maneira boa partei também está na altura de que nós estamos fazendo na Aruba, que é o objetivo que o governo novo de AVP futuro tem e desse nós sentimos apoio e acaba de staatssecretaris van Maro, que de mesmo BBB, que invitar-me para bater Groningen, a passar inteiro dia comigo, me não recorda da história de Aruba, tampouco de meu período anterior, que eu tinha staatssecretaris invitado para vir em seu bairro, sua cidade, seu dorp, para mostrar de manhã até a noite, cada faceta de na vida como buren e nós apreciamos enormemente tipo de atenção como te quer tá algo que nós temos que cultivar e tá algo que nasce for de forma como nós trata outro nós não temos mister de sacumang de bendigo pero sim nós mister de cooperação nós mister de proteção e nós mister de caminho importante com reino holandês que está cooperar com nós por abrir para nós